So manje kufanele abe khona siyathanda noma sithandi bese sithi nyanga okay madoda ngoba ngiyanibona ukuthi nesibindi nemani nimisele ngalento yabo hayi ke siqhubekeni nomsebenzi yabe sayasitshene ukuthi okay manje na i-first step kuzoqala ukuthi ke asibhekele lezi zinto lezi azozibheka lapha bese ayenza umsebenzi wakhe ke which is awenze then asitshene athi no madoda ban accepta laba phansi yabona kalona. Okay fine sengabuza into eningi because asikakazi mix ukuthi kwenzakalani ngalomkhuba lo singene kona and you need to understand the one mlaleli ekhaya uma sikhuluma ngeFallen Angel you need to understand ukuthi sikhuluma ngebhingi endala sikhuluma indala kakhulu iFallen Angel yabona ke lonto le akuyona into edalwe kanye neUNB umuntu ufike ingilosi zikhona emhlabeni. Understand alone umuntu ubumba kanje uNkulunkulu yambumba ziyabuka amfolene ingilosi before zibe Fallen Angel. Hi my brother asiva the show sonbona next time babuke akho sesithumela ngelightning yeah Shayla phambi kwakhe kaKenneth yeah no hayi bafana listen yabona manje. Welcome to the Dobe Show. Of course, I go by the name Christmas. You already know I'm doing the best show. Even James knows. Otherwise, on sound and camera, this thing as usual. I got my man James, and on my right, I got my man God. I do one story at the time and one testimony at the time. You're new to the channel. Where have you been? Please subscribe, press the notification bell, as well as join the membership, and also donate our details shown after the disclaimer. Thank you so much to those who are doing that. It changes life. It helps families who don't have food. It also helps kids who don't have shoes to go to school. Thank you so much. James, are we on grace? We on grace. Yeah. We've been here. Yeah. Yeah, we've been here. Oshale kathi ukuthi sifike nini it doesn't matter. Yeah, we've been here. Bro. Yeah, we've been. Ixesha lakhe leli. Yeah, ixesha lakhe. Tata lithini ixesha ke ngoku. Yeah, ixesha lika Yesu. It's God's time. We are on grace. I'm on my brother right here. Ucabanga. Shayizazi nkalakathi. Seshayikusebenzina lahleka hazana. Sorry my brother. Sorry. I understand. Hayi basho. What did you direct? Yo asidukanga kanje. Umongayazi. Yo and besila iduze cabanga silibe sidrive endaweni eyi1 silibe siyale siyabuya siphinde futhi nje siya ama call sida athi ubafaka khona lini khona na right manje ni direction because amount usemashaba phela ngazi ukuthi mosemashaba kule manje sibuza nabantu bakhona la khona around yabona abayazi indaba ukuthi silaphi studio so it's okay it's fine ke sizofona nami ngiyashutha ngapha ngkhona ukubamba ifoni yabo no my brother but at least ugcina utholile siyabonga sicela ubingelele emakhaya bese uhlala pheka kodaba lakho. Okay ngicela ukubingelela bonke ke abalaleli ke emakhaya nababukeli ke the reason why ngithi nabalaleli is because ngiphuma emsakazweni ukuthi Voice of Forgeville community radio station Voice of Forgeville community radio station yeah Forgeville emayini le ngase Carltonville. Usuke kanjani be? Ngisuke ngase. Yeah. Osebenza e-radio? No, ngi-co-founder nomfowethu lo ngihamba naye. Yani ye-COVID. Yalo msakazi engusho. Okay. Khona abanye asebenzisana nabo but ke sisungule mina noBafu. Okay. Frequency? No, for now sisa pusha online. Pusha online. Sisa pusha online because akaphumi i-license. Okay. Nitholakala kanjani? Is it running? Yeah, run impela. Nitholakala kanjani online mawufuna? Yes, sine abantu ke usually ke baya via iFacebook bangena ku link yethu then bayisa straight ku server yethu. But sinane app abantu bakwazi kuya ku Google Play Store bayo Googleisha bayo download i-app yethu. Then be simple. Voice of Forgeville radio. But it's Voice of Forgeville. Facebook mabe bangena. We Facebook it's Voice of Forgeville radio.
ibhalwe kanjalo nje then uyakwazi ukungena lapha ku-link and uma ungena ku-link uma sofika ku-link izofika ithi uya-accepta yonke into lapha after that kuzopop-up something lapha phezulu ithi uyayi-downloada noma uyi-download ni-app so kuzoba kwena ukuthi So it's better you go to Facebook, Voice of Foshville, then bese once wangena ku-link then izobe ku-pop-up something phezulu Yeah. lapha kuba simple kanjalo yes. No, okay, my brother, siyabonga kakhulu. Hayi, asiqhubeke nodaba lethu. Yes, lo khulumayo-ke bafethu-ke uJohnny T. Mara igama lami langempela-ke nguJohn Ngwakatembe. Siba sengisho ukuthi Uphume ejozini? no angiphuma ejozini ngiphuma eMaritzburg. Mara ngiyeza ukuthi oTembe abaningi oTembe basejozini abaningi. Iba nanenkosi oTembe. Sinanenkosi ngale. So into engilethele namhlanje nje la ngibona ukuthi there's a need ukuthi ngizoshare istory sami esayenzeka ngokukhula kwethu umuntu phela sikhula ngamaphutha sikhula ngokufunda so it happened ukuthi ke it was the year 2014 so it happened ukuthi ke since ke kusakhona lezi zinto lezi zokupeer pressure nezinto zokuthanda abangane nezinto zokuthanda izinto zomhlaba and ngaleso sikhathi umuntu bengakahlangana nenkosi. So it happened ukuthi ke ekambeni kwami ke ngihlangane nabangane kanti labangane engihlangana nabo they are bad influence. So abangane babo mangihlangana nabo then base bathi John yazini bethu ngoba siyayithanda impilo fast yebo siyayithanda impilo obumnandi yabona ke lonto le kunganjani impethu yabona sivesane impethu sahambe so hlangana nenyanga thizeni yabona ke lonto le and mind you that time ngika matric yabo ngifunda matric ngaleso sikhathi leso umngane nami abangani bami bo2 laba esizohlangana nabo ngalomkhuba lo sebethi uyi1 drop out esikoleni uyi1 vele kade waseka isikolo so ngithi mina bafethu okay it's fine ke but now niyabona isimo bafethu ngika matric now yabo bathi amajita no mfethu sizohamba senyangeni after masibuye enyangeni eDurban then we come back after that sizobe sesisorted yabona ke lona and back then bekusadumela izinto lezi boma microbus yabo so ke okay sivumelane ke nama agents ukuthi okay it's fine ke bafethu ke nithini ke manje uplan uthini oyiwani umngane nami ke kuthiwa ke uLindo aqhamuke ePet newspaper athi already vele mina sengenzile research ngikukhlishile ngiqedile yabo so into ezofuneka manje manje ukuthi thina sifonele lo baba lo bese ke lo baba lo uzositshena ukuthi ke kumele senzeni yabona step by step so that sizokwazi ukuthi mase siyakena siyasprepared mind you that time umuntu akanamali phela sabafuna sayingane akho mali yabona into njana le and nabazala wakasiphi imali okay simfonele lo baba lo masimfonele lo baba lona efonini umuntu oright nje impela noma ukhuluma naye nje umuntu reasonable umuntu nje ohloniphekile abesasitshene yonke into lo baba esomele siyenze before size lapha ke nemali emele simphathelene because in order for ukuthi uthwale because lento le engizokhuluma ngayo namhlanje la ngizoxwayisa ngizofundisa at the same time in order for ngicela ukuthi ungasrush nje you can calm down then uma ukuthi asisiqede sizoqhubeka at least okay so ke senjalo ke indaba bafone then sikhulume naye lo baba lo kamnandi efonini then kube right after that lo baba lo bese athi kuthina ke no madoda you can come go Friday next week at Durban mind you that time sihlala kwelinye idolobha kufanele SAPD eDurban okay sifane sihlanganisa imali ke that time I still remember ke kahle uma Olate bekade efaka imali because besingahlani uma Olate uhlala le Gauteng thina sihlala le KZN and at that time siyingane siphethe yabo umini umfowethu nayo samncane and that time sithathe nabangani sazobafaka la endlini sahlala nabangani la ekhaya so yabona sekuyimese ngakanani so vela sibonisane and akho okhuza omunye kona yonke lento esicabangayo okay it's fine after that ke sihlanganise ke imali that time I still remember umama kade efaka imali uthi so khipha amakhabethe yabona ke lonto le furniture so bakade kufaka imali uthi okay yazi ngoba iyaphela inyanga ambani nokhipha la makhabethe lawo kade ngithini yawafuna yabona ke lonto le then yangena imali uma ingena imali ingena kanti already vele sesikule plot le yalomkhuba lo so mase kwenzeka into enjengana case fine no siyayithatha le mali ke bafethu yabona ke lonto le mara ayikho enough still yabona because now so 3 and la lo muntu nimzulu uthi ufuna imali esirasa and now kufanele siqhamuke namanye amaqhinga okay sihlale phansi sibone ukuthi eyiphi ke plan esingaqhamuka nayo because asisebenzi into oqala yabona lo and already nenyanga iyela ngasekuphela inibhada yakakapheli and abazali ngeke bakhipha imali engakapheli inyanga because bazokuquestion ukuthi why kumele kube khona imali engenayo eqeda ukufana nemali yamakhabethe ma Olate yabona kwayinto enjalo so umjito ethu uyi1 ke waseqhamuka necebo ke
esalibona ngaloso sikhathi li-suitable li-grand for thina sonke ukuthi no lizosebenzela abesathi lo mjita lo no bafethu nibonile ukuthi ekhaya kuzwakhiwa yabonaka lonto lo so i-material yonke ithengiwe khona abomathayela kukhona abomaplangwe khona ama-frame yonke lonto le so bafethu kunganjani sihayelele lezi impahla sihambe sizidayisa yabo uma siqeda uzidayisa bese le mali izobe seyiningana bese ke siyagibelana kulo baba lo vele lo baba uzosetha vele nosothi sobuya vele sesimnandi mind ngaloso sikhathi umuntu akaka understand the process okuthwala ukuthi hamba kanjani akuyona lento uvesana uye khona then usoyabuya sunemali there's a process emele uyilandele and the process akhona before kuze kufike kwi-final stage sokuthi now ke so initiative so uthweleke so that time asazi next sigibeleke sabe seDurban masifika kulo baba lo first welcome to beku right nento akade ikhuluma efonini iyafana nale ayisho manje there's nothing eshintshile then asitshela ukuthi amadoda kuzodinga ukuthi nikhanyise lana yabona lonto le because kumele ngihlanganise nabantu abaphansi what that time umuntu bengakakholwa vele so vele into efikayo as long as inemali phakathi it goes yabona lonto le so hayi methi ngizonihlanganisa abaphansi what ngibone kubona ukuthi ba accept aba accepting sithi thina is fine as long as nje thina sizophuma la siphethe imali asinandaba nokuthi kwenzakalana okay besathi lo baba lo man ngine warinyana bo sithi thina okay iwariyani baba abesathi yabona nje bona u3 nizwenza lo mkhuba lo kukhona ongekho strong like nina and lo ongekho strong and kuzogcina kambe sashayeke along the way yabo so manje before siqala nokuyiqala lento nina nethini siyamfaka lo week niyaqhubeka neprocess naye noma ke nembeke eceleni apake kancane sithi thina no ngoba lento le su3 kuyona yabona ke lonto this is a pact esenzile su3 ezabangani so asikwazi ukuthi ke manje ngoba sesifikela eDurban bese uyi1 bese simlahlela ngaphandle and mind you sidayisa nezinto zakubo lo muntu yabona ke lonto is there way khona yes so manje kufanele abe khona siyathanda noma sithandi bese sithi nyanga okay badoda ngoba ngiyanibona ukuthi nesibinde nemani nimisele ngalento yabo hayi ke siqhubekeni nomsebenzi yabe sayasitshene ukuthi okay manje na i-first step kuzoqala ukuthi ke asibhekele lezi zinto lezi azozibheka lapha bese ayenza umsebenzi wakhe ke which is awenze then asitshene athi no madoda ban accepta laba phansi yabona kalona okay fine sengabuza into eningi because asikakazi next ukuthi kwenzakalani ngalomkhuba lo singene kona okay fine no baba besathi ke madoda nikhanyisile then nginikezile into ekade ngiyifuna then now into engiyifuna kunini ngifuna ukuthi each individual la angibhalile amagama abantu abathandayo and kulama list lawa enizowabhala I want ukuthi umuntu nomuntu aqale ngolumuntu amthanda kakhulu lo muntu osenhlizweni yakhe kakhulu and which is that time ke bekade kuumama kumina eside lami so ngaqala ngaye ngiyabhala angaunderstand ukuthi kwenzakalana angazi lobungozi engena kubona unangakhe that time I was still young boma 17 18 lapho ngingani ngifunda umatric futhi akhona uAugust sikulungisela ama trial ukuthi manje sobhala ama trial aSeptember understand lonto uqala yonke lo mkhuba lo ngikulo so space le non stress ne depression okay fine sisuke lapho athi lo baba ayibhalana bhala niqale ngalabo nibathanda ngempela yabo labo ngenandaba nabo labo noma labo abasenhlizweni kodwa abale kude le nabo ku list imele babele kude okay fine senze njalo ke nje base instructor ke lana bese ke lo baba athathe lama phepha ke awafolde kahle bese awafake ku kade sibekelene nokusibekela indishi la abese ke awafolde lama phepha la fake khona lapha ya bese athatha umentshisi bese yakhiphe ama sticks awu3 afake khona lapha then athela amanzi amancane bese athatha indwangu bese umeqeda athi thina before madoda ngimboze le ndishi le madoda ngifuna ukuthi ke nginixwayise because kuka u2 into ezowenzeka la if nithukile uma siqeda ukuyimboza le ndishi leni sayimbula kuzobe khona iCobra ezobe inibhekile and izoshaya yabona because now nithukile so if ijabulile iCobra then angeke izinibheke izoflathela le then phezukwayo izobe ihleli phezukwemali imali engango 5 million okay fine so vele ke uyazi nawo makhulunywa indaba zemali and uyilambela imali and I understand ukuthi lento songene kuyona ungene kuyini awunandaba nokuthi kwenzakala nesilonge zabangani bamba la nami ngila and sizothola imali engango 5 million I don't care ukuthi kwenzakala after that okay fine bese ayenze lento yakhe lo baba lo si brave uthula lo yiwane lo sithaka athi ukurelax kancane iprocess sina sizoyihambela yena uzolibile ethola ama feedback ahlala ekhaya because bokuthiwa vele uweek okay ayenze lento yakhe ayenze le magic yakhe lo baba after that boom
hayi embule Ingubo. ingubo le nayi corporate bheke yena lapha akuyimali la ihleli phezulu ayisekho ayikho phansi phezulu kugcwele imali lapha nabo 100 rand no 200 rand abamanothi besathi kuthina no yazini madoda each individual uthatha u200 ufasi lapho na uthatha u200 rand akhe then maniphuma la nifini zithengela ukudla le ntweni eDurban angithi hayi yempethe imali lena nalo mngane nami siyahlohlana indoda imali lena athi ya so bafana bami yabona nibonileke imali now kumele sikhulumeke manje nake indaba zangempela ke manje akusakhulunywa ke indaba zokudlala but before sikhuluma izinto eziserious ejulile ngifuna ukuthi nambe bafana nokhokha umoya le relax and then you come back next week so thina iDurban besiya every week sisuka kwelinye idolobha siya kwelinye idolobha every week manje nasiyafola lento zethu le initiation process ethu okay fine after that when siyabuyela ekhaya wasinikeze ezinye impahla nje wathi umuthi lo nezwe bese uma senifika emakhaya because now into manje itarget ukuthi masibuyele emakhaya mele so raise le mali efunalo baba because na lo baba ufuna that time beku 15,000 but now ngizokuthiwa sekoma 35 umifu ufuna isithwalo so that time beku 15,000 nathi no ngoba nifike ni as a collective nizoihlanganisa le mali as a collective bese niyilethe kuyimali ehlangene akho umuntu ozokhipha yakhe that means ngizokhipha sizohlanganisa so 3 okay qongelele lapho until kubu 15,000 then sithatha le mali le sikubuyela nayo kuyena lo baba okay fine bese sinikeza umuthi lo baba lo athi no madoda yabona manifika nizotargeta kakhulu ke abantu abanezitolo nitarget abantu abawo umashonisa lapha kule ndawo nihlala ngakuyona yabona uma niqeda ukugeza then gcobe ngayo lo muthi lo nihamba niya komashonisa bazonifika banigaya imali which is sekwenzile lokho then nangempela sayithola imali kunqwaba amashonisa that time siyingani but abantu kade befika bastrust ngemali basipha imali boma 2,000 2.5 angabuza umuntu uthi uzoyikhokha ngalento because uyi student yabo kanti manje lento sebuqalile already ubungozi ke sekwenzeka le process le thina sitshena ukuthi ayino into amba grand after ukulanda into yethu sizobuya sibe grand kanti no asazi ukuthi already sinawo sesivula iphode lesingeke sikasakwazi ukuthi singamelana nayo okay it's fine ke now sesitholile le mali ihlangene le mali futhi sheshe yahlangana before neviki liphela simfonele matayima le mali khona manje athi ya ngitshena ukuthi into zami ziyasebenza yabo already into zami sezingitshenile la ukuthi imali niphethe kunini so madoda ahlangani ngawo Friday lo sivumelana ngawo because thina sisebenza ngeorder la okay it's fine siulinde lo Friday noma besilingeka asifuna ukuyidla le mali because that time umuntu wedakwa strong yabo ephuza umuntu enza zonke izinto ezingekho right after lo incident yonke ke lese sitholile imali komashonisa then sa right ya saduma ke nasendaweni because now lezi zinto masiziqale sezizovela kwena nokuduma kuyaqala kuyabonakala manje wonke umuntu yakwazi umuntu kade engakwazi okay fine sihambe sibuyele eDurban masifika lapha eDurban siyashintsha manje isitoma masifika endumbeni ke manje kulo baba hayi manje ngimbuze mina madayi imali kancane manje wena uthe phone nasize no 15k wakho nangu 15k usuphethe and what wena imali yethu sizohamba naye njengo 5 million abesathi lo baba no madoda nina ningizwanga kahle nina ningizwanga nje kahle ayisebenzi kanjalo lena before le mali iphume la mele icleanwe yabona ke lonto le bese mina manje umuntu osebuza izinto umngane nami yena engathi usekhulu ngayo yonke into enzakala akasenandaba nokuthi futhi kwenzakala as long as nje kuzotholakala le mali abesathi lo baba no madoda kufanele sikhulumeni before madoda nginikeze le mali and before madoda siqhubekele siphambili kufanele understand ukuthi kuzonzakalana na kwayimanxeke lo baba lo seqala manje sekhuluma ukuthi no madoda kahle kahle ayikho into usathana kupha yona mahala ebona ke lonto le everything usathana zokupha yona emhlabeni fanele understand into eyi1 ukuthi uzokhokha and ukukhokha kwakhona ngeke kube lento ecabangayo wena ebona ke lonto le because usathani egcineni kosuku uyafuna ukuthi ke okungokwakhe kubele ngakene and mind you that time angakakhola nanokukhola ngazi nanokwazi into ekuthiwa uJesu kwenza kwasha wacima kwenzakalani angikho lokuba lapha mina ngila kulento le ngiyifunayo ukuthi ngifuna le mali le kuphela cha abesathi lo baba no madoda nizokhokha nje strong futhi yabo sithi imali athi hayi imali seku right 15k wami so right but now nizokhokha lento eningena kuyona ningena entweni ejule kabi bafana bami siyaqhubeka neprocess noma ene wifi eqaleni because now wayilibele sibuza yabo because uyabona ukuthi ngidila nama minor la ngidila nezingane labantu umqondo awukakahlakaniphi ngalondlela ukuthi bangazithathela inqomo fast so wayilibele sibuza abuye futhi asixwayisa sibuze abuye sixwayisa encourage asixwayisa then after that then sithi thina no sifuna lento esifuna ngeke sisuke emakhaya size eDurban kanti sizodlala sifuna le mali abesathi no madoda akunankinga but now into ezongistressa ngani aninama business
ningane so manifika niphethe u5 million emakhaya then izo raise ama suspicion nonto yabo so yeah so ngizonichazela ke manje ukuthi ke nizowenzani ke in order for you ukuthi ningabambeki sethi thina no ayisilalele nanoma yini ufuna senze soyenza and mind nje basile esigodlweni le ekhaya kuyawonakala le yabona lo osele le useboshiwe Clara yabona yalona usefika amaphoyisa azomlanda angithi uvela ushilo lo baba ukuthi no oyi1 wena uweek so that means lezi nje bese siqala sezisebenza ziphakama ngathi lo oyi1 uaffecteka manje but ngaleso sikhathi asazi ukuthi already sekuqalela umkhubu uboshiwe le lo mfethu lo munye lo sithola icall ngosisi wami nje usisi wami madoda ningabuyi la yabona lo nto le because now sekonakele la nifuna amaphoyisa kabukabe and afike econvoy ama-van yabo kuzofunwa nini amadoda yafuneka omashonisa ngaphezulu banifuna naye intwana yami yangitshena lapha yendoda ungazwakali because now senifuna nokufuna nawo omashonisa bafuna imali yabo awu kazi kwenze njani now ngwenza mhlawumbe lento kade siyenza senza ngendlela right athi yani enzanga right into efanele niyenze bese mina ngibuze ke futhi again uthi okay baba sicela ukuthi usibuyisele emuva usitshene ukuthi besimele senzeni after usinikezelwa umuthi wakho ukuthi sambe nawo athi ha no kahle njengoba benginimphana wamuthi lo benginiphela lo wamuthi ukuthi manifika le nifike niphuphe and lento uzoyiphupha le befanele ukuthi ningifonele datle niphupha lapha into enizoyiphupha lapha so ngithi mina ngiphuphanga nix athi lo mjida lo naka phuphanga nix ngibuze lo osejele ke manje lo obanje indoda uphuphile athi mina ngiphuphanga nix awu baba akho umuntu ophuphile na yikho into wrong thina esiyibonile athi baba baya bemele niphuphe kahle nina niphethe ingane ezincane awu ingane ezincane ngisengenaphi ke manje ku5 million wethu yabona manje ukufinyelela kulo 5 million sekukude ke manje yabo manje sekukhona usevela nje yeah yabona manje sekukhona amagate amaningi uzosifike lapha kulo 5 million but ngenxa ukuthi manje na inhliziyo ngalesi sikhathi ifuna into yabona ingenzana noma yini ayinandaba yabo but leso sikhathi kufika lokufika lo kumina kufika lonto noma lo muntu nje bekhuluma ngengane ethi bengimele ngiphuphe ngiphethe ingane that means like it's a sacrifice lesikhuluma ngayo because lezo sacrifice nani ngazazi before ngize ngikholwe nokukholwa ukuthi emhlabeni kuphila impilo enje yaba abantu abanezinto bazambelile sometimes abanye babo kuba umusa kaNkulunkulu baba nazo abanye bazambelile so bese ngizazi vele lezo zama sacrifice nana but bengakazi ukujula kwazo okay it's fine abesathi lo baba lwa no madoda njeba ngingayitholanga njeba ningatholanga ke bafethu ke ama dreams izinto zenu that's why zizobheda kangaka mara for nina no2 azibheda izinto zizobheda kulo so nina kufanele niqhubekele le process nizwe noyiqeda so that lo azoba right ngoba if nina nithi nina niya back down namani lo muntu lona uzokhabatheka blind lapha and ubuyikhumbule usendaweni futhi ku environment angabelong nokubelonga kona usejele and nje bese jele uzohlangana nolunye uhlobo labantu and izilwane zizofika zimsebenzise lapha ngendlela ezomsebenzisa ngakho noma ngafana noku okay sithi thina sifine ke madala ufuna senzeni abesathi lo madala lo noma madoda into enizongisiza ke ngayo ke anambi ke na nizomela nibook la eThekwini then milale khona la then sizohlala the whole week sehlele eThekwini that means Friday up until Sunday ngoFriday lo landelayo so kulezi insuku lezi thile bese emathuneni ebusuku around 12 kwenzwa la ama incantation so the time semathuneni sihamba naye usigqokisa lento zakhona ama rope la khona la amnyama nobovu then afihla kanje ubuso nje phela kancane then sizoya lapha emathuneni then aselect ithuna nje lo muntu okade rich uma select ithuna lo muntu rich ida angithi vele seDurban so abantu abadominate kula cemetery la kade kwamandiye are rich most because vele abantu abadominate most lapha namandiye so vele seDurban so abantu abangcoja lapha kule ndawo esedolobheni amandiye amane so asitsheni noma madoda la uma sizoya kule lethuna lesizo invoke spirit sasendiya understand into njengana lezo so le ndiye kuzofanele liphigama yabona lo enizombiza ngalo masevukile le ndiya ilona elizwenza ukuthi le mali uma senamba nayo bese iprotected because ngeke nikwazi ungena no5 million ekhumbini and kakhulukazi into epublic yabo izoshesha ibonakala lento ukuthi niphethe imali bese nizoba senkingeni so nathi sidomekile that time lo muntu esasitshena zonke lezo itori okay fine asina inkinga amatime sizoyenza lento so every night ebusuku siyakhona lapha emathuneni but mina ngibona iprogress kuyona yonke lento esenzayo ngiyamtshela nomjidla lo esambana ngithi bafu when khonto eyibona la athi hayi ngibona mina mfethu routine e1 nje siphinde into e1 every day but asilinde kufike lela langa leli lokugcina sibone ukuthi ilanga lokugcina lizobe lihluke ngani lo
because now siyanjalo ebusuku but akho into enzakalayo Manifest Infinity nethuneni. umefika lapha emathuneni ufika yena akhulume le language yakhe engaunderstand laphana akho umhlabathi wasemathuneni ahloma amakhandlele laphana awuye kube uyeli nje ahloma amakhandlele lapha abovu namnyama namhlophe then awakhanyise then akhulume ayenze into zakhe but bese nga understand le language yakho nathi ikhuluma ubethini bekwenzakalani. After that bese ke usilifike lo soku lokugcina asitshene besathi amadoda seku right ke man ya now senilindele ukuthi ningihamba nemakhaya but imali yasala still u15,000 ungakuyena imali yethu ayisihambi nayo sikwalete abantu lena ekasi sekuyinje sekuyisiphithiphithi sifuna na amaphoyisa so si decide ukuthi no yazi into ezosiza we can't go sibuyele straight emakhaya into ezosiza ukuthi thina sisambe kenye indlela then yasiphoqa lento lokuthi ngidrop out esikoleni that time njengoba ngishilo eqaleni kwendaba ukuthi August leyo into lento enza ngoAugust September now la ama trial ayaqala ngika matric at that time I was forced ukuthi ngidrop out esikoleni I was forced ukuthi ngabandene ishikhala I was forced ukuthi ngihambe ke manje ngohlala ke manje emasquatter camp ngihamba ngohlala kwenye indawo ethi Esemarisburg ekuthiwa iseSendarela ama squatter camp so lapho informal settlement ngihamba ngawuhlala khona kulo ndawo lo mind you asinakudla asinamali asina nix sizoqala yonke impilo kabusha la ngibonaka lonto le because silinde process uthi process yalunga eDurban hayi kanti ku process elungayo okay ayisihlale lapha namane ubone na ukuthi masohleli la akho kudla awukwazi nokugeza hlezi nje ungcolile and sihleli la sihlala khona sihlala endlini yama cardboard yabona ifake lo plastic lo babiza ngoDemkosi imbozi wengawo kwenzela ukuthi magnet Okay, number. Okay fine sihlela kule ndawo lana kuyanetha magnetha sipheka ngethini masipheka lapha yabo manudluzi because izona izinto esikwazi ukuzihlanganisa then sipheke then sidle because silinde ukuthi ke angesikwazi ukubuyela emakhaya sizobuyela emakhaya mazi lo bese sitshena ukuthi izinto ziclarishile imali ethu seyikhona then siyakwazi ukukhokha laphana sikhokhele nomaka lomjida lo nje basitshontshe izinto zakhe sihamba sodayisa into enjana leyo hayi manje singafiki leso sikhathi sihlale almost 2 weeks lapha esquatter camp bese ngimtshela nomjida ukuthi hayi the best way mfethu asibuyele ekhaya ungcono mfethu sithoze ndina emaphoyiseni soboshwa because ayikho le abesathi lo mjida agxume eqala athi ayikho lonto baba ile process baba seyiqalile and uzwile lenyanga ethini kuthini kithi mina mfethu hayi mfethu ngaze ngiyifaka into engayazi mfethu kanti bengazi le process izoba buhlungu kangaka mfethu alomjida mfethu iyona indlela mfethu akithi successful imali iyona ke lo bunzima esibhekene nabo manje mfethu kumele simmele. Okay fine simfonele lo baba lathi baba lo baba agibelani bafana bamnize neDurban asinamali futhi nakhona sahlanganisa sayithola imali then sagibela sayiDurban uma sifika eDurban okay fine ke sifika kena lo baba la besathi lo baba bafanga ngina good news ke manje fonini yabo in order for you ukuthi ke nambe nayo le mali manje because ngiyabona ukuthi inkinga zeniseziningi kakhulu no madoda simple lento lambani eyi1 wena akahamba esibhedlela eMaritzburg yabona lonto le which is ngeke ngize ngisidaluleke igama leso sibhedlela because isibhedlela sidumile athi ayo one wena akahamba esibhedlela because ukhiya ukuthi le mali nambe nayo ulapho so ke uma nifika lapho ke khona into kuzomela ubuye nayo lapho which is ngaloso sikhathi welibele ekhuluma ngama code but lo mngane nami ngihamba naye lama code yawa understand mina ngi-understand yabo ngoba akakhulumi yonke into but umngane nami understand yonke into avumele phezulu no ngiyavolunteer mina ngizohamba ngeMaritzburg then ke ngizobuya naye mina lento ifunayo ayahamba umngane nami ngibuyele mina la sihlala khona after that ngizwe after insukwana nje uthi usibani bani uboshiwe ulindo hayi uboshiwe ulindo futhi naye that means ekusele mina kubangani bami baboshwe bo2 lo yi1 uboshelwe ukuthi indaba yokuthi sidayisa material yakubo lona ke manje uboshiwe but ena story understanding bese mina ngibuze kahle ukuthi okay uboshelweni senze because kuthiwa kahambe esibhedlela ngazi uzobuya nani esibhedlela so yini into engambophisa lapha because uthunyiwe ukuthi alandeni bese athi lo baba lo no kahle bengitheke yena kahambe afika entshontsha umntwana ingane encane yabonakala into ingane eqeda ukuzala uma wakho uyateta then kusablay yonke into lapha bese ngitshontshe ingane angazi futhi bakwenza kanjani lokho but wakwenza lokho then into yambamba wabanjwa ama camera seyophuma ngomnyango lapha ngeke baba uyindoda wena uphuma kanjani nengane yabonakala lonto uphuma wale ngane so indaba yaseyaclasha lapho but yena ngokwakhe lo mjida lo wasephumile because wayesehambile impela but ngenxa ukuthi manje na uyazi nawo ngeke uyibypass security okay it's fine ke ngithi okay lo mjida uboshiwe bathi uboshiwe mfethu bekade uzama ukutshontsha umntwana lapha esibhedlela lo mjida so akasucceedanga so that means nje bengasacceedanga iplanning still yaqhubeka yafail yabonakala lonto le
ngithi mina yo madoda kanti kuyini ekumele siyenze lana in order for us ukuthi ke egcine ngosuku sithole le mali. Yeah, lo 5 million sawudinga because already sisinamacala vele asilindile vele emakhaya. Yabona lo. Nami sengidropothini nasesikoleni and lapha anginawo nalomqondo ukuthi nginendaba because nginalento ukuthi okay it's fine. Uma kuqhamuka lo 5 million vele sizovula ama business senze into zethu zibe sharp. Ngikhohlwa indaba zale yonke lento lena. Abesathi lo baba lo ngeke madoda ngeke lo 5 million uyendawo. So kunaloko ke ndoda wena ngoba usele wedwa ke singayiqala kabusha le process lesiyeke le ya 5 million bese ngiqalela wena iprocess yakho usuyi1 ke manje. Nayibona ke lo. The time esho kanjalo kanti umaka lo mfowethu lo munye uhamba umbaila out umfana wakhe waphuma ejele. So mephuma umfowethu lo wami sengiyi1 mina manje but mina ngisekho lapho kulento lokuqhubekela lento lena. Bese athi lo baba no sengayiphendula lento le ukhohle indaba za 5 million because lo 5 million madoda ngathi awuvumi kanganani yabo but singayenza ngenye indlela ukuthi ngikuthwalise ngenye indlela usuyi1 ke manje. Uyavuma noma uvuma ngithi mina angivumi yabona ngincamela ukuthi konke sekulahlekile yabona lo so kwakuskemeka kwami kanjalo yabona ngahamba ukuphela kwendaba yami kanjalo naye ngaleso sikhathi ngiyayitshela ukuthi nokuphelile 2 months down the line ngizumngane nami lo kade eboshiwe angitshela ukuthi bayayiqhubekela iprocess yethu le ya 5 million ekhumbula la 5 million athi bayayiqhubekela ngala ngimbuza ukuthi uyiqhubekela noba nathi asiqhubekela as now say family ngoba lo yiwani usejele ulinde usejele usibongisene nangala usethini manje bayayiqhubekela sebehlale phansi beyifamily babonisana ukuthi le okuthwala iyona sekuyona indlela eright so manje sebeyamsupporta manje ukuthi ke le ndlela le kade ithatha eqaleni engaba informanga nawe sebeyamblessa kuyona ngithi na athi ya ngiyabuyela mina mfethu kulento siyayiqedelela le process nalo baba ngithi mina no mfethu ungayiqedelela le process nalo baba lo baba ngimthembi mfethu ubona ukuthi sasingene engxakheni engakanani likely mfethu siyaphila ngomusa kaNkuluNkulu yabona kahle ngeright bekufanele ukuthi sasifile umphakathi usibulela abantu bashisile understand because now mfethu abantu sabakweleta abantu abaningi sathatha izinto zabantu sagcina sesingenaso nasekutheni manje sintshontshe izinto zasemakhaya in order for us ukuthi egcineni kosuku sithole lento esifuna but egcineni kosuku lento kade sifuna yenzeka so mngana nami uyaqhubeka nalento athi ya mina nobafu wami siyaqhubeka unentwana yakhe encane athi ya mina nentwana nami siyaqhubeka nalento lena yabona udo or die siyifuna le mali yabo angeke nithi into senifikile kona nayibona bese niyayidedela kanjalo ngithi mina mfethu yakho ungakwazi ukuyidedela into noma usuyibonile athi no ayisebenzi kanjalo mina ngiyaqhubeka naye bese ngithi mina okay uma uqhubeka wena mina mfethu ngiya pull out wena uzoqhubeka wena uyi1 mina ngisangeni kulezo zinto okay fine athi lo mjida no siyaqhubeka thina nefamily nangempela bayiqhubeka iprocess kanjalo kanti kule process yabo nje beyiqhubeka mina nalo bafo lo wami lo munye lo sejele sisakhona kulesi scheme sayonke lento lena yabona lo nto le hayi man lo mjida lona amasebuya lapha abuya ngitshena athi John ndoda lo baba lo mfethu uthi uyandinga madoda ngene iqala into bese ningayiqedi yabona because now egcineni kusukhona izinto ezavuswa lapha yabona the time nemathuneni back and forth khona izinto zazokhandwa lapha zavuswa yabona lonto le bese ngibuyela umqondo mina ngithi ya mfethu yabona uma ususho kanjalo manje umqondo wami usuyasebenza manje sengiyakhumbula I still remember sifika entweni endumbeni siya the time sivakashela okusibili safica khona FH nje encane nje kade ikhandiwe ngeplango lapha ikade ihleli lapha icreep nje lethe ungena nje ngomnyango nayi imile lapha icreep and igcwele igazi ithelwe ngegazi kanje so the time isingena ukwesibili ibekwe lapha yana nje yabona nje leso stage uhleli lapha so the time singena eminyango singena kanje nayi yona lapha nangu lo baba uhleli la so the time esosho kanjalo lo mjida so ngiyakhumbula ukuthi kutsho that time isifike eqaleni ethi ufuna ukusihlanganisa nabaphansi wayekade ezovusa lo moya lona yabona ke lona kutsho le nto lo uyivusile iyona le kade ihleli lapha thiya lo mjidi yabo lento uyibonile leya embi leya ekade ithelwe ngegas le plango le embi le lapha ya iyona isona silwane senuke leso I understand lo nto and then abengeke nize niphume niphethe inyoka beningeke niphume niphetheni bona bozohamba unikezwe le nto le bese kuthiwa ibeke endaweni ethize endlini kungaboni abanye abantu because vele wayesesitshenile nokusitshena vele ama terms and conditions okuthwala ukuthi khona ezinye izinto esoba secretive ngazo khona ezinye indawo esoyathina sodwa kungaye umunye umuntu into enjengana lezo you understand so bese lo mjida ya so thina lento le next week siyalanda sibuya naye iyabuyiza la ekhaya ngithi mina usho nje athi ya lempahla yabuya leya and lempahla leya njeba ngiyilanda kanje lempahla izokwazi ukukhuluma nami nawe noLindo akho umunye umuntu ezokwazi ukukhuluma naye understand lo because lento le yakhandwa ngalila day besiqala siya lapha yabo ngithi mina mfethu kade singene kuyini
alomjidano nomfana hayi isithwalo sesiqalile ke manje yabo but now kulokuqala kwaso isithwalo sethu into kade ngicasula kakhulu ngazo zonke akho mali yabo sikhona sona siqalile manje yabona lo kunaloko inkinga ziya bavusa ubhizi kakhulu inkinga manje yabo ziningi inkinga but now akho mali egcina ngosuku and manje into enzakalayo thina siyaspenda imali yabona ke lo sihamba futhi siyifaka more inkingeni because now ukuze siye eDurban kufanele sithole imali and lo mali ukuze sithole lo mali kufanele soyiboleka kumuntu mesifike simshashayo understand and the way lwamuntu wakhe bosebenza ngakho lwamuntu uma sifika sikhuluma nawe bozogijima manje bozogijima nemali kade uyingojile uyifihle la ungafuni kwazi khona abantu uzofika uyikhipha uthi madoda nganigaya ngosuku oluthi niyibuyisa imali ngiphela kanjalo sihambe nemali yakho yabona ke lonto so yabona wena sekambi inyanga uthi abantu akho mali la ngizoyithola labantu la akho mali ngizoyithola uma sekubona sesiyale kanjalo okay it's fine kithi mina okay mfethu but lento mfethu mina sengikhathazile bra mina ngeke ngikwazi mfethu ngeke ngikwazi bra hayi iqhubekeli lento nina nodwa athi lo mjidi inkinga lesesilwane lesazi mina nawe noLindo asibaza abanye abantu and labantu abafaka ngopicture bakhona but abekho epicture mina nawe noLindo ama original alesisilwane and iyasho futhi nayo inyanga ukuthi madoda into yeni lo nizobona ukuthi nimisa kanjani mina ngisayingeni indaba khona nginikayile yeah ikhandiwe lento siyaphila lento le izokhuluma nokukhuluma nanani understand alone okay fine ngithi mina is fine ke mfethu hayi kwenzeke lento enzakalayo kuthi ngelinye ilanga ngihambe naye lo mjidi siphuye sibuyele eDurban the time sibuyela ke ila sengibuye sengibatshena ke edladleni ukuthi man yabona isound engizwile lapha lesasihleke ngizwile lapha mana akusona isihleko se human being lesiyama khona into engizwile ihleka lapha kade sisenyangeni yeah the time sifika songena endumbeni siyafika su3 kanje singena ngoline then sikhumula icathula then sigqokisa lezi zinto zakhona ukuthi sihloniphe phela la because sila kusetshenzwa khona so the time singena sifike ihlale khona njengenjwalo sibhekisa amakhanda phansi siguqe then kukhona into ehleka samsam lapha but asiyiboni because khona izinto ezihlela lapha yahleka lento ihleka fun isuke from point A to point B isuka kule direction iza kule direction ngale yahleka after that bese yathula yabona lona bese athi lo baba lona madoda lento le ikhuluma nani nina if ningayizwa mina ngiyayizwa ukuthi ifunani and nje bikhuluma kanje madoda iclear into yayo ayibona yile lento inxanyiwe lento ilambile madoda ifuna yabona lonto le so that time nginathi secure asifuna ukwazi ukuthi ifunani lento kuthini yabona abesathi lo baba lo no madoda ifuna into eyi1 lento ayihluphi ngane lento ifunela igazi nje kuphela once le igaya igazi izobe sharp and lo baba lona akavesa akadlalanga ngathi yabo nje ngizwe abanye abantu babe kuma podcast noma babe kuma interview nakephi ke qala ngento ezincane qala kuthiwa bulala inkukhu bulala hayi lo bese bahlala nje endabeni wathi no madoda kahle lapha futhi sacrifice lezo sebenza lana in order for nini ukuthi niphume neside la yabo ngithi mina okay sacrifice ke izosebenza yani bese ayenzele into zakhe ayenzele ama enchantment akhe lapha bese abuke mina ngqo umebuka mina ngqo nami ngibe kube creepy nyana usayama lo baba lo abuka mina kulabantu abakhona la why mina bese athi hayi ndoda wena siyazi ukuthi khona ingane esando kufika emhlabeni yabona ke lapho kwemndenini wakho so khona ingane eqeda ukufika nje emhlabeni yabo so if nje nagalento lento eyifunayo madoda I promise you nizoba yilento enifunayo emhlabeni bese mina ngimbuze kahle ngithi angikunderstand ukuthi khona ingane eqeda ukufika emhlabeni la ekhaya uqonda ukuthini ngalo ngicela elaborate more khona ngizounderstanda nami abesathi hayi no ndoda khona ingane eqeda ukuzalwa lo so iyona ngane emele bumhlatshelwa lento le yabona lonto le ngase ngathi mina ekhanda angengikwazi mangikade ukushowa njalo ngisukume eClara lapho ngisukume ngidube bese ngiphume ngiqoka icathula zami ngiphume ngihamba ngilinda umngane nami le ngimlinde ngenzansi le ngoba inkulu indlalo baba lo ngimlindele enzansi ngithi ngifuna ukuza ukumabuya lapho uzokubuya nesiphi story ebuya lapho esangitshena ukuthi hayi no John bethu uthi lo baba if lento le ayitholi legazi leli elifuna ngoba izikhethela negazi lengane if ingatholi legazi leli bafethu kuzokwenzeka izinto ezimbi kuthina sobathathu yabo ila sizogwazana noma sizohlanya amakhanda noma ke sizogula noma kuzokwenzeka something engekho right but which is lento ayisho lo mngane nami igcine seyenzeka ngempela futhi kuyena nomfowabo yabona lonto le baze bagcina sebegwazana becishe bebulalana bajikisana kuma ICU so lento kade isho lo mngane nami igcine iyenzekile ngempela ngikutshenile mngane nami ukuthi asiyeke lento kusakhona isikhathi athi mngane nami hayi se too deep manje kulento already bona sebadlenye imali ke manje mina ngisakhipha imali manje sengifollowisha iflow but angisakhipha imali yena nefamily yakhe sebakhipha more ngaphezulu kwala 15,000 bakhipha more
imali, understand alone. So mina ngisakhipha inix lapho, so yena manje umuntu osekuyena manje ni leader nefamily yakhe. Mina sengiyalandela ngoba phela ngifakiwe kulento le since ngangikhona ekuqaleni kwayo ikhandeka. Okay, it's fine kwenzeka into enzekileke nomjida lo bagwazana nomfowabo bagcina sebejikisana ema-ICU bowu2. Abese lo baba lona bese afone futhi aphinda athi no madoda nginifuna nize la eDurban. Lo yi1 useyareleasewa ngaleso sikhathi ke eTrongweni. Abese madoda ngintinga la eDurban miyekeni lo sesibhedlela wazane na la eDurban soqeda lento seqalile because lento le into yeni and njengoba siyiphila kufanele idle egcineni kosuku. Yabona lo nto hey ngithi madoda ngaze ngayifaka enkingeni le family yami lapho sesidistanceileke kumina everyone manje na lokishini sebeyasaba because now indaba yethi idumile everyone useyazi manje ngathi ukuthi no ilabafana lapho kuthwala la understand and mind you before ngize ngisiye lapha kulo baba lo already vele besabantu kade beyaziwa ngezinto ezingekho right since siyingana ngizihlala sodwa sishama uziphathi lana yabona so hosta ingane zasemakhulu kwakhona icollege isondelana nasekhala sihlala khona so zonke lezi ngane ehlala lapha entele campusini ngama weekend sizibuyisa siziletha la kuzojabulwa sibathengela utshwala siyabaphuzisa senzani babhema benza yonke lonto so vele besinalo reputation vele ukuthi no labafana laba bayisigwegwe understand sabizwa lama committee sabizwa lama council ahluleka bizwa labafana besigwegwe nithethe umuntu obheda isigwegwe yeah sure so kwento njalo la so after that vele sine reputation ebheda so now uma sebezwa leyo ukuthwala ke manje abantu bathana labafana nawo seba upgrade ngenye indlela ke manje sebeyasaba ke abantu ke ku community so akusahlaleki ku community ke akusekho mnandi ke manje so ayedwa ukuthi manje ngisuke ke la bengihlala khona ekhaya ngihambe ngokucupha komunye ukhazini wami because nawe esikoleni babile nawo fefe bangidedela ukuthi ke ifinal ngiyibhale although ngingakwazanga ukuyibhala i-trial then uprincipal wathi hayi no ntwana because uyakwazi ukuthi vele smart ayishaya i-trial yabona i-final then ngayibhala kanjalo i-final then ngase ngapasa then ngayi university so nakhona mase ngifike university lento yangaffecta kakhulu because manje mangifika university ngafike nga drop out nje first semester yanga drop out because ngathi ngifika ngayi bad influence kwezinye izingane mangifika lapha e-university lapha ngifica ingane zabantu innocent ziphuma emakhaya ezinye zazo yabona ukuthi ziphuma emakhaya ane order so ngokuzwana nami ingane za wild zaqala manje ziyabhema ziyaphuza and that time mina ngibhemi ngenzisa abantu lomkhuba mina ngikuya ngweni usuthwele sekuthwale ngithwele but akho mali sithwele already sithwele but akho mali and thina sazi ukuthi kwenzakalani ngathi sithwele but igcina ngosuku there's no money nayibonaka lonto le akho mali but sithwele because now last fika khona ufika khande kuyavoka impilo zabantu ziyaxoveka impilo zengane zabantu understand so mangifika eDurban la khona ngirealize khona ke phela na ukuthi no man lento le kahle ukhona umkhubo khona lana yabo ayikho ngeke ngitshele lento fethi ngisuka emakhaya ibehavior abantu bakhona ifana na behavior abantu engibathole abantu abangithola eDurban no kufanele ukuthi lento esukunyelwe lo yabo so after that sengibafakile ingane zabantu seziyabhema seziyaphuza ezinye ziya drop out for no reason abanye bahamba sebohlala estradeni ayeke umuntu uright kuba kunayo yonke into bamenzela yonke into ayeke umuntu ahamba ohlala estradeni kanti ile influence le ehamba nathi sinabafethu bami yabona ke lonto le bese kube khona ke abanye obaba engihlangana nabo bese bangitshela mntana undoda mfana into ezokusiza mfana sendiswa mfana yabo into ezokusiza kuyona yonke lento because manje mfana uhlaselekile mfana and futhi if awuphumi anytime soon lento izokuconsume and into ebhlungu uma ikuconsume lento izobhubhudla nomndeni wakho wonke yabona ngithi mina ukhuluma ngani umuntu omdala eyisiphathele iBhayibheli bephuma kuyishayile open end nakhona labo baba labathi hayi no ndoda siyabona mfana ukuthi khona umkhuba woqala and umkhuba lo woqala unga-understand yabona lonto le wena kahle wa initiate but iprocess yakho bengaka ayiqedelelwanga but wena bosongenile yabo bosuthephile kulomhlaba lomunya bese singenile kulomhlaba omnyama understand it's just that bengaka activate because bengakaqala ukubulala yabona izandla bezingakabi negazi besingakaqala ukubulala abantu besingakaqala ukwenza izinto ezithile but already thina bese siqalile already nje yabo bese siphakathi kulomkhuba lo. So you were willing even to sacrifice with your family? No, bengazi. Yes, about that time ngibhala la phepha I didn't know. Ngize lonto ngayazi sengisindisiwe. Yabona ke lonto le sebe ngilandisa step by step.
sebekulandisa step by step uthi ajona kahle leya list leyambethu umuntu i-sacrifice enkulu la for umcebo wakho lo wena ubuzoba naye bongeke u-enjoy nanoku-enjoy because uyabona umuntu ombhale kuqala la ngathi ya already la mathi wayehamba lo muntu then nabo bonke labantu kade babhale belandela yena bakade bezofika one by one abona-ke lonto because abantu babhale ephepheni ephepheni sibhale ephepheni wasiphi ipeni wasinikeza ipeni wasinikeza nephepha wathi bhalana abantu enibathandayo lapho yabo labo ngenandaba nabo nenibona ngathi bangaba ngenzansi understand alone but labo bathandayo qala ngabo kube bona abantu aba on top so vele bonke abantu engibathanda abasemqondweni nami that time ilabantu engiba mention okokuqala so ibona abantu kade bezoshona bonke nga 1 nje vele ashone lo kulandele lo indlela kade izodla ngakhona lento yethu but thina besingatshenwanga yabona ke lonto njengoba thina sasisuka emakhaya sibona i-newspaper lesa siyifunda i-newspaper yasitshena ngokuthini sizofika thina lapha inyanga izosigama amagunda namhlophe amasifika kuyona inyanga yafika futhi yakuconfirm ukuthi madoda nizothola amagunda namhlophe which ezohamba nitshontshela imali after that ibuye la nivuke ekseni nakhona imali endlini understand akho bungozi nifunela akho bungozi but mase sibuyela okwesibili seyishintshile-ke yonke le process akho magundwana next la sikhuluma izinto ezijulile la wathi awekho impela amagundwane bayakhuluma nje ngawo because na uma ufika vele sitrikwa kanjalo wonke umuntu oya lapha utrikwa ngento ethize uthi nawe uyibuka ayinabo ubungozi umuyicabanga ayigundwana ayinabungozi into le but uma sowufika le ama-secret laphana ahlukile understand lonto le because mangamagundwane wayena umuntu engazenzi yes ngeke lokufuna ukusiza yes usiza abantu waye wena ungazenzeli wena because labantu bafuna imali serious awucabanga u15k bangakho abantu abakhipha uma 15k understand lonto engenza kalulu akwenzakeli lokhu uthegcina ngosuku so yakhe yamoshe yes so after that bese ngithi mina I know into ezongisiza manje ukuthi ngiphume kule gibele lengayifaka mina kulona yabona ukuthi manje ngiyamkela inkosi njengomsindisi wempilo yami understand so that's how ngasindiswa kanjalo ukukholwa kwami ke kwaqala lapho ke journey yami ukukholwa then after the following year ngiqeda ukukholwa then that's the time la ngaqala khona ngabhala ibhuku eyokuqala ke before ngize ngibhalele le yokuthwala sakhipha ibhuku ekhuluma ngokuthi ke the purpose of love seyikhuluma ke sesifundisa abantu ngothando lukaNkulunkulu nangothando in general yabona ke into enjengana lo so yaqala lapho ke inspiration yaqhamuka lapho ke then sasifundisa abantu so that abantu bezokwazi ukunderstand izinto enjengala because ngibonile mina ukuthi since ngikhule ngingahlani nabazali bami lonto le yangi-affecta in a way because now ekugcineni kusuka abazali bami kade bengenzela yonke into ngithola yonke into engiyifunayo ngiyi-cheese boy mara abekho present empilweni yami yayibona-ke lonto le ngihleli laphana ngiyayikhulisa nentwana ngikhulisa nentwana encane ngiyintwana ngikhulisa intwana encane nami ekugcineni kosuku so now the time-ke sengisindisiwe-ke manje uNkulunkulu masekhuluma nami uNkulunkulu manje useyangitshela ukuthi John kahle nayo into ofanele uyi-understand uthando lu-categorize kangaka uthando lami mina as uNkulunkulu li-unconditional so uthando lukaNkulunkulu ime kanje yabona-ke lonto noma ngathi umunye umuntu bekade ngekho eceleni kwakho but mina asoze mina ngakulahla yabona-ke lonto but that time-ke phela kwenzeka yonke lento phela bengingamazi manje ukwazi ukuthi uNkulunkulu into ekhona bo so now uma sengikuyena useyaqala manje useyangifundisa manje John kukanje uthando lami kwasekuqala ungena kuyona yonke lento ongena kuyona I was there for you yabona-ke lonto bengikubuka mntana ungena into ongayi-understand yabona-ke lonto le then wase wangifundisa ukuthi uNkulunkulu okay masisuka uthandeni lami-ke uthando lamama nobaba nabantwana abakhona lima kanjani because ngiyalifana nothando kaNkulunkulu noma umuntu angafika kona kuqhatha kutshena ukuthi-ke uma wakho uzokuthanda unconditional ayikho into enjengana leyo baba kuthanda unconditional ayikho lonto only God can do that understand alone so uma umzali ubaba nomama bazokuthanda but kuzofika kuleya piki leya that's why uthola omunye umuntu umzali athi-ke hayi usengidelile ngayo yabo ayikho unconditional lona yabo that means usedelile uthanda ukuthi unalimphelele yabona but uNkulunkulu yena noma ngathi umflopela kangakanani still umntwana wakhe ayikho into eshintshayo maka umzali kuyafika la to a point ukuthi no hayi sengiqedile ngawo akusayifuna into engihlanganisa nawo yabo liyaphela alikho unconditional then wasikhombisana nothando labangani understand lonto le ukuthi uthando labangani uthando lwakho nabangani bakho lisima kanjani alifani uthando la kamama likababa alifani futhi nelami understand lonto waphinda futhi the time isibhala lencwadi lephinda futhi wasambulela senalo pastor lo ngangibhala naye incwadi no bafo
ukuthi no badoda nothando lomuntu obambisane naye. That's why kuthiwa sex before marriage it's a great sin yabona ke lo. Uyasikhombisa uNkulunkulu ukuthi okay ithando labantu abawu2 abahlangene. Yabona abahlangene ngokuthi ke manje na likanje you understand alone. So ngase ngaba nane understanding ukuthi okay why uNkulunkulu ethi sex before marriage akayifuni understand alone nto le. Usiyasifundisa zonke lezo zinto le. Ngase ngabona ukuthi okay into emini yangishaya kakhulu ngashayileke ukuthi bengingekho iwomntu abazali bami. That's why end up kule nto lenga yabo because now uma seNkulunkulu eseqeda ungitshela zonke lento uyangitshela uNkulunkulu ukuthi yabo mntanami lento kade usuyiqala ungene kuyona buzwenza amanyala lento le process le ukade ukuyona bekusayi start yabona ke lo busazwenza amanyala mntwanami yabona ke lonto le. So angifuna ukuthi ngilandele deep into leyo nto because I understand uNkulunkulu mekhuluma ngamanyala ziningi izinto ebekade ngizozenza in order for me ukuthi ngenze njani ngisustain le wealth yami khumbula lonto because le wealth bengizobe ngayitholanga kanjani clean. So in order ukuthi le wealth ihlezi khona bekhona izinto bengizomela ngihlezi ngizenza which is lezo zinto bezolebe zingidriftisa away kuNkulunkulu. Understand alone. No brother, hey. Siyabonga kakhulu mabala, siyabonga ufakazi bakho. Thank you baba. Hey. I think nomuntu obheka ekhaya kade ethi anginamali ngifuna ukuthwala namhlanje. Uyabona ukuthi it's like chasing the stars. Mina ngeke ngibalahlekisa abantu ngiyabonile nje kulomnyaka edlule kube kwakhona lento etrendile ku TikTok yabo ithathe lento enabungozi ayikho into enjalo. Bafethu emakhaya nonke abalalele there's no such thing as akubungozi bafethu. You need to understand day one yabona the time uqala le journey le yokuthi ufuna ukuthi uyolanda into okuphila fanele understand into one labantu laba eniyakubona ngeke banitshene yonke into bafethu you understand. That's why uma sowufike lapha kubona izinto zishintsha ama regulation ona Chris ashintsha understand imigomo nembandela iyashintsha you understand alone. Namhlanje bakutshene lokho yes kusasa sekuyilokho uma sowubuyela kuyena besathi wena wenzanga kahle no uyazi le nto le oyoyilanda ukuthi inkulu kangakanani yabona ke lonto le which is ngisafisa ukuthi ngiphinde ngibuye la ekhaya ngizofundisa abantu kahle kahle ukuthi uma sikhuluma ngokuthi uyolanda into okuphila lapha uyolandani kahle kahle because lento osuke ucabanga ukuthi wena uyelanda akuyona lento osuke uyicabanga yabona ke lonto le uma usuka la uhamba uye entabeni la uzuyiswa kuyona noma uhamba uyiswa le empophomeni noma uyiswa noma ilaphi la uzuyiswa khona ukuthi uyolandwa lento le you need to understand into eyiwani balalele emakhaya ukuthi lento osuke uyelanda lapha usuke uyolanda ihost yama fallen angel kahle kahle because now inyanga ngeze kutshena yonke into egcineni ngosuku because now base businessini yabo that's why uma ufika kubona the one man kuwena because ibusiness kubona lento so manje ngeke reveal ama secrets akhe kuwena yabo because wena ufuna into oyifunayo yena naye ufuna into ayifunayo kuwena so vele egcineni ngosuku uzokupha lokho okufunayo bese yena athola lokho akufunayo okunye nokunye uzozitholela wena ukuthi ke kwenzakalani egcineni ngosuku maka abantu emakhaya kufanele ba understand into engakhulunywa yabo. Abantu the time bahamba ulanda into okuphila nesuka kahle kahle niya lapha ku host yama fallen angel and you need to understand the one mlalele ekhaya uma sikhuluma nge fallen angel you need to understand ukuthi sikhuluma ngebhingi endala sikhuluma indala kakhulu fallen angel yabona ke lonto le akuyona into edalwe kanye ne nomuntu umuntu ufike ingilosi zikhona emhlabeni. Understand alone umuntu ubumba kanje uNkulunkulu yambumba ziyabuka amfolene ama ingilos before zibe ama fallen angel. Hi my brother asiva the show sonbona next time babuke akusesebe sithumela ngelightning yeah shayila phambi kwakhe ka Kenneth yeah no hayi bafana lezinto siyabona manje hey mina makamera abafana ayisithinda silonde ma brothers okubona mawubuya ne